Jaram hino ɗo taarika fiima antu heɗi to moƴƴa. Waɗen lande ɗen fii juldeere jibineede annabi Iisaa nden. Hande hiɗen mari lande fii juldeere jibineede annabi Iisaa nden wano men fodirno non. Miɗo tañƴini hiɗa andi jaabaji ɗin fow. Min kadi men miɗo tañƴini juldeere fii jibineede annabi Iisaa nden no wi'e Nowel. Ko fii jibineede Iisaa joomi on. Hitaande kala yimɓe ɓen anditay fii jibineede annabi Iisaa nden e nder aduna on fof. Min kadi men miɗo weltii fii ko tawi kon dandoowo aduna on jibinaama. Fewndo ko annabi Iisaa jibina ɓurii jooni duuɓi guluuji 2. Malaykaajo on ari tumbere jemma o wi'i wotan hulu. Malaykaajo o wi'i ngaynaakoɓe daakinooɓe fii aynugol ngureeli mum ɗin. Miɗo marani on kibaaruuji labaaɗi. Welte on danyanaama dandoowo ka saare Daawuda ko kanko woni almasiihu dandoowo on. On tawoyay boobo no buumaa e nder wudere wallinaa e nder kunnawal. Tunde wootere konu malaykaaɓe moolanaangu tawti malaykaajo on. No manta Allahu on wi'a mangural wonani Allahu on ka kammu dandoowo on dañaama. Hakke ko Allah yiɗi aduna on himo yiɗuma an kadi. Jooni hiɗen fuɗɗaade lande fii juldeere jibineede annabi Iisaa nden. Hiɗa heɓuli ko jaabaaji 2 mi jonnete fii kala landal kono ko gootol woni goonga. Winda goonga wongol awa fokkiten ko honto annabi Iisaa jibina ko baytilahimi kaa ko keeru. Ko honno yumma annabi Iisaa maakete ko Saarata kaa ko Maryama. Ko honɗum wonno golle Yusufu ɗen ko kandariijo kaa ko bayilloojo. Ko honɓe woni ko malaykaaɓe ɓe yewti fii jibineede dandoowo aduna on ko ngaynaakoɓɓen kaa ko Heroodu. Hiɗa waawi addande men jaabaaji maaɗi e fee windangol men ka email maa kadi windanaa men. Hita yejjutu windude adereesi maa on wondude e duuɓi maa ɗin. Min jaabotoma. Hino foti mi waɗay ɗum jooni. E hino ko mi waajotoma kon. Si hiɗa jogii Kitaabul Muqaddasi on jangu ka deftere Luuka Simoore 2. A yiitay ton taariikaaji sifiiɗi fii jibineede annabi Iisaa nden e jaabaaji moƴƴi ɗin. Ko Husaynatu wonno e yewtude mi weltanike ma fii ko heɗitiɗaa kon hiɗen e saayi.